abamde anyangya za hi akashwani ko hima kang ngajar agam bakiba manga tsusucho daku mapengya nyanya bekya rezi tharo reza thare ziri isa sangdam rathapche tikere yusi jara rotally thungra akude batongde yusi thare mayoba nalin legislative assembly yo atharo session la yuthapta changka Chief Minister Niferio na One Nation One Election shilam lalinungba zang amatang khatul lilibo yocho Ko Parliamentary Affairs Minister KG Kinde nang Legislative Good Democratic Governance lang amalichi konsonong pa shilam yocho yusi abam atsizana Atang tarimayo ba nalin Legislative Assembly yo atharo session la yuthapta changka session la yangliza yo baba Kiyu di taptacho ko government bill kona amendment bill di bimasucho Speaker Shiringan November dang House na yangliza yo chata atungde di atung taptako ko hipai cha kam nang zana nguchi tikenong pa yocho Speaker dang Chief Secretary ko APO officials Director General of Police Armed Forces ko paramilitary process D-Day House lang atau pala nang thiye na ako ngu khachu shilam kanyang cho chomchi cho thali lakeli abina medical team desa member ti kyang atau pala na hakam cho shilam kanyang choba chomchi cho ko speaker na yu thapta cha changa cho Nagaland Chief Minister Niferio now One Nation One Election shilam alaling nungba chang amatang khatul lileba yocho ko abinang hipai cha other state assembly yo 0R pekhala yochopa lili abina yocho ki hipai yo bill jang yangli yo chipa makiba takuba constitutional amendment bill yo lanang tingso nungba parliament yang lower house yang hajarnya makiba mayang chinyung cho thare thangela chachopa lili ko hipai cha lok sabha yo speaker chanang joint parliamentary committee dang Kacho na lilepa yocho Parliamentary Affairs Minister KG Gandhi na Legislative Good Democratic Governance yo amalichi ngonong shilam lamchung changta cho Legislative cha Temple of Democracy balili ko hikuna apina lalincho ki hipai yo matam lanang tu yangriza yo kyung chara ti kyang tochung kalap nang chuizing cha kalap jareba yocho Koi Paisa Minister Nang ata Tare Mayoba Nagaland Legislative Assembly Yo Achanga Yamong Atharo Session La Yochoba Lili Kendi Nang Legislative Kona Tsakam Anya Aro Tsanang Majority Kyang Muchi Japashilam Changda Cho Abinang Assembly Yo Atungde Yulam Da Lang Administrative Head of Department Ko Head of Department Di Maronda Licho Tu Ku Shilam Lamhacho Hatsaku Minister Dang using Pichi na aning ti jisonongba yocho hi Akashwani Kohima lanang matoza yusi matechare yusi zana unong shilam X handles AIR News Alerts ko AIR Kohima lang isonong matesore hipa yusi za News on Air app ko YouTube channel AIR News Kohima lanang ginong kole Chief Minister Niferio Nang at the Nagaland Legislative Assembly la appropriation account hajaranya makipa asang ko hajaranya makipa mayang kona hajaranya makipa asang ko makipa mayayo finance account volume khadu ko anya kono hajaranya makipa asang chosu cho sangreba khatu yo controller ko Auditor General of India yo state finance audit report di kimachi cho Chief Minister Niferio nang Nagaland appropriation yo KM Khatu Bill Hajar Anya Makepa Banga Pas Sacho Ko Hila Public Account Committee BAC Yo Tsipa Sanreba Anyang Report Hajar Anya Makepa Asam Ko Makepa Baya Na Chachoku Regularization of Excel Expenditure Yo Kang Hajar Anya Thare Thange Ko Thare Ke Sa Zenong Assembly Na Nagaland Appropriation Yo KM Anyang Bill Hajar Anya Makipa Manga Shilam Supplementary Demand Maru Trocho Ko Kang Hajar Anya Makipa Manga Ko Makipa Tharo Yo Nagaland Appropriation Yo KM Assam Bill Hajar Anya Makipa Manga Sa Arana Kechocho Luckily member na Nagaland Goods and Service Tax 10th Amendment Bill Hajar Anya Makipa Maya Sa Kechocho Speaker
Shringan Longember Nang Committee Asi Anya Dikecho Sang Chomachi Cho Ko Committee Yo Aning Zeng Environment and Climate Change Ko Urban Local Bodies Ko Village and Tribal Council Committee Hita Lenong Information and Public Relation Ko Soil and Water Conservation Yo Advisor Imkon L. Mjan Na Kiloshi Polytechnic Atoizu La Azike Janung Shulam Akizara Malungtina Protesta Yaba Shulam Abina Tsakamdi Pekya Ashin Matsipa Hipashulam Zana Akogu Muchisonumba Yocho Taremayoba Nalan Legislative Assembly Lang 0R Pekya Ataro Session La Kete Imjan Nang Hipai Muchi Dikinumba Zang Hajaranga Tare Makipa Hajaranga Tare Tangi Chiyung Cho Lang Kebedid Na Malacha Chopa Lilipong Yocho Ta Tsagam Nang Atitashi Tu Yusi Muchitikinung Shlum Yuva Matsa Na Lilipong Yocho Hatsoku Imjin Dang Tsagam De Bika Ashin Batsipo Kipai Muchitsa Tingsonumba Yocho Limited Majang Nalin Nasang at the International Women's Day Tapche Kacho Koimalag Tapche Kede Social Welfare Yo Advisor Wapang Kongyak Na Malong Tilang Kingro Dina Kata Aza Muchina Liaro Hazakyo Muchi Ina Pekulang Sang Livsonomba Yocho Abina Kingro Kunang Kuchi Malungko Yocho Dila Azike Murebo Yocho Tapchila NSCW Excellent Award Hajaranga Makiba Bangazo Older Eastern Kirko Season Journalist Mona Lisa Jenkijang Kona A Alamla Chang Arakyang Chacho Ko Skill Development Yo Entrepreneur Yolana SHG Women Achiever Ara Yataro Kyang Chia Chacho Adam International Women's Day Tapchila Chief Minister Nifirio La Kingura Di Kyang Jirin Chacho Ko Abinang Kingura Kuna Kuki Kongbalong Tila Azaza Na Lesoreba Yocho Rio Nong Peklong Sa Balong Tilang Aro Tsana Sago Muchi Livanongba Slam Chomchi Cho Yusi Changanong Slam Tungde Si Tali Kimchire Tare Mayoba Nalin Legislative Assembly Yo Ataro Session La Yu Tapta Changka Cho Chief Minister Nifirio Na One Nation One Election Shulam Lalinong Batsang Amatang Katul Lilebo Yocho Ko Parliamentary Affairs Minister KG Ginye Na Legislative Ku Democratic Governance La Amlichi Konsonong Bang Shulam Yocho Changilang Yusi Hilana Changare Adi Isana SPLK Youth Department Chana Kisacho Yuchino